Iningi lababukeli liyasaseka isicelo sokuvulwa kwamajim. Ngithi mina amajim akake avulwe nawo ke kubonakala ukuthi kuzokwenzakalani kodwa bese kuqinisekiswa ezokuphepha nezokulandela imigomo ye-lockdown. Andihambisani nawo lo mbono xa sinokuvulwa indawo zokugeyima. Kubanzima kakhulu bangasulelana abantu bakuthi. Niyasitida le ndaba yokuvalwa kwamajim isikhathi esingaka bese kuqhamuka ekugcineni sekuthiwa ke hayi amajim angasize ekunqandeni lesifo secorona. Ekubena evalelwana kwangazange kwenziwe ucwaningo ukubheka ukuthi ayasiza yini amajim kwamana avalwa nje. Ngibona ukuthi amajim awavulwe ngoba kwakurongo wasekuqaleni ukuthi avalwe. Ngoba ijim iyasiza amasosha omzimba ahlale strong. Okwesibili amanye amajim anama steam room. Njoba kuthiwa sigqume nje i-steam room siyasiza ngoba noma kade nihlangene ejimini nijima sina kwi-steam room siyasiza ukuthi sisuse yonke lento. Nami ngihambisana impela nenhlangano zabantu abajimayo ukuthi cha kuvulwe ejimini. Wonke umuntu mayengena ngaphakathi ebheke i-temperature ukuthi ithini kube nama sanitizer. Noma sebeqedile ukujima besanitize behambe akuvuli impela ekujimeni ngoba abanye abantu baphila ngako ukujima bebangasajimi imizimba yabo ayibisaba ilento abafuna bebe yibo futhi ukujima ke nakho kuzowehlisa amathuba okuthelwa ngecorona.